Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Kariboy District Sport Association haka arpukanai trik rumpang kalapan long ya kajing ya kenduk lang jong barok kinong ya lam klub kiba lapan ya so bat ka Rbdsa kiba don Hariboy District ya kabalapan long ha office trekam jong ka Rbdsa kiba don hanong thamai umsning hakane ka singi la sakhi lang da uma Vicent pala MP kalok sabha ubadai ru ukurtong ka parti kongres na ka shillong parliamentary haka jingdon rengkat o Dr. Celestine Lungdo MLA umsning uba Charles Margar MLA Mahoti MLA kanonstoy uba Gabriel Waklang u presiden ka Rbdsa ba RP Shadap lembat kiwi kinong ya lam ka Rbdsa hakane ga jing ya lang nakaliang kinong ya lam jong ka Rbdsa kila IT ru ya ka Dorkhras cha oma Vicent pala ban Pynsngew hu bat ban kershan ya ki Jingdonkam jong ka Rbdsa khamtam ya ka Pynkhreh ya ka Jubilee Ksiar energi kita bala ban siu kalian kata energi kita bala ban komplit energi kita dari mulai ke kiu badon Jubilee bukti di ba Restom ada kene ga platform ka badon kanti ka platform ba kini ki samla ki bani kenang ken sepat dan bok banyo jo Pak Charles di pemare seni setai Dr. Bom nolong kemare sekretari kekerangan ni hentai tidak buka sulai tidak bulat tidak kembali mah tidak bulat ini udah body tidak biasa jenis jangki tengah lele tengah suruh kan bom Pak Charles kan bom Dr. Bom terus susah dengan saintifik kepada minum klub ke platform tanpa impor kepada mang nak tempat yang Pak Makdo lagi yati andaman sangat di bentong Pak Pelang di bentong lightly hak ai boleh light mah penting itu yang ngerak lightly ai ka pertimon tetap pengamon nyatanya ini ngapurang arut kamar boleh nganggu laklet ngalong priu kami ke sini lang jong Pak Lepang berkling saya kau Pak Charles na Pak Lepang ini student ko lomba Lepang adon dikata ka jing sojan si Pak Lepang baru di pelok ini nama bang ini berelang dan kerman bahkan ini jing kop yang ni kadi minta ka jing hai minta kalawai badminton sudah Ksiar haki Super League Division bar dan betul. Kita jemput di Pynkhreh ini yang kita college degree. Kita bikin kuat sampai jemput di kuliah jemput dengan pilih kuat mana ini yang berbagai bagi Pynkhreh. Kalau yang atletik nampak kita school, badminton club lagi naik berapa? Ada itu.